Comor mix 100% variety daho la huana Comor. Sherehi na wino na nyuhu husunima mahaba na murwa wa hensi yao. Kweli watukufu nafanya hangu na mnidunga andire harmai page ya Comor mix 100% variety comorien. Comor mix 100% variety ngasiba zimananyi dunga le daho la hanyu mone zitalanza huwana hanyu na Comor mix 100% variety ompangwa hanyu ngojuhandisa tsaliam mtilao majamani na reportage ya winch kuelewa. Comor mix 100% variety ompangwa hanyu ngojuhandisa tsaliam mtilao majamani na reportage ya winch kuelewa. Comor mix 100% variety. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, auditrices, chers spectateurs, spectatrices, bonsoir. Ngarombo Mwenyezi Mungu komba bahanu mlio nganyiwa nono, ngarombo Mwenyezi Mungu komba bahanu mjihundao, ngamridungao anako ana hosonimwa ezenjiviza heli daula hanyu. Obo Mwenyezi Mungu ajojalo komba bahanu mlio nganyiwa nono, ranyi mlo faransani na nanyi mlo hozisiwani. Ngarombo Mwenyezi Mungu inshallah ghafuru rahim yari protege nezenrongo ombi ziturne o harumu dunia kamil hususwa deheni manadamu islamu ujihunro homahalania diyo makatidanua yo riombe Mwenyezi Mungu komba bahanu mlio nganyi haruma hifadhi ya amani na usalama uhanza Mwenyezi Mungu na utahaze sama zahatu haukana ngari juondo ndondo kasiti wando haukana rishinde rimtabisheni shasi wando haukana rishinde rikeba hanu wazima haufanya nrongo njema yode manavo kwema katidanua yo ngarujeda na mwambiani haukana hahitla frijua haukana zinyakati za miso zinu ledahola hanyungalendao na utia zombo za nyumeni ili rishinde rikena captation njema ili rishinde rifanye emission njema ichode shatongeza hata wakati rikazanao udekaleo yode manavo kardado subuti rijebanu reze salamu zinu rahare jamtahani samaha hena mneze ndongo zinu ziliyo haukana ngari juwa ndondondo kana zoti nyangu holiho ngasina zombo bokwe zombo hizo ngizo za nyumeni na oana zijana wado harume majuma mrodingoniho wenda ombionizo ahanza ili rishinde rifanye hazinu heki professional yifanyiwa odo kana wakati winji ngemkinishi hao waka wana balbala hamade namna ramambia ni hao hamade namna ramnika ni miadi ya ukana o siku leo ngarjoka ya dasina o wana wa Comor tizamba ndondondo yokana leda holinu lintila dijejo baishe mido kukabanu dema midrar daminanyi tidore mahiyo ya hangu sha tizamba ndo yokana yekari parisa okana mwana mkomori leo hajohanza yajitekeleze haruma imedia hanyu inu ili rjerishinde hadisi mbabida sinanyi ili rjerishinde hadisi mbabida sinae efasire yabo dokana ngela dhimuri kenkonyo nzima rihadisi bahanu wazima pour que o anazijana wa Comor washinde wajiexprime haukana ye problem ya hatu ye nyinji yo kanti haruma ndongo jazinu hauka wakati winji sikarinikiwa zera aizinu yo kana mru ya jia he haruma tengo jalinu mru ya mbendrongo hau mru ya toendrongo yezulo muhimu na bidi na juhudi rijuao dokana ngari mdonize salamu zinu rimambieni ukana haini mzimandasi ujibi waneze njema za hele dahola hanyu ya joka njema dokana ngamjuao ndondondo risarito fatiha nanda burjamba al-fatiha ya vili doka haina mndu na partage video inu s'il vous plaît ili rishinde rike hawinji haukana ngabo makestion boko makestion yao rijomba Mwenyezi Mungu rishinde rikeda sinanyi hau uzisa hauoni sana hauambilana eze ndrongo rijoka uzamba banu wetina udiwa zanyu wanadamu boko makatidanwa yonganyi hawinji haruma ya YouTube ngamridungao shukra lillahi ni mzimandanyi ngasiwa zimananyi izo mjo hamba iho ngazjovu bulo tengoni hunu na izo nyinyi mlo Facebook mjo uzamba ngazjovu bulo hotengoni hunu ye makatidanwa yo hoa nazijana wa jundo harume majuma mrodingoni kanga mrishidi yao ngaritsa hao ila mbahinri paro jingle hahanza ili rende na uonisa yeze barnamaj ne namna ze taratibu ze dona ufanyiwa hosoni mwele daula hanyu na sinaridunge hena mnaino shukra lillahi a tout de suite Eha Hidji Ça va Ni quel numéro Mais où part En couple En couple À partir de maintenant, Comor mix 100% Eha Hidji Ça va Ni quel numéro Mais où part En couple En couple
À partir de maintenant, Komar Mix 100% variety daho la huana Komar. Sherehi dawino na nyuho husonima mahabba na murwa wa hensi yao. Kwezi watukufu nafanya hangu na mnidunge andirect harmai page ya Komor Mix 100% variety comorien. Komar Mix 100% variété ngasiba zimananyi dunga le dahola hanyu monezi talanzaho wana hanyu na Komar Mix 100% variety ompangwa hanyu rojohandisa tsaliam mtilao majamani na reportage ya winch kuelewa. Komar Mix 100% variety ompangwa hanyu rojohandisa tsaliam mtilao majamani na reportage ya winch kuelewa. Marhaba menji cher auditeur mridungao, cher spectateur spectatrice mridungao ranzida hunula faransani huenda iho Komore makatida nuayo msanga mriona harume fasa fasa hukana timambiani hukana njema kaziolo hukana leo o wanazijana wanu hawonti pia wanu wanazijana bokungu waona talent kiasi utosha hausi wanazijana bokunga sina talent kiasi utosha na uomba Mwenyezi Mungu kana eze barna majihena mnazedo na ubira harume le dahula hanyu ranzide ze jingle huja yeze habarization zonti pia mzionao yikeomba bahanum liyonga mreseveo fluido kanjema tiba itena ridi tena ni mwambia ni ndondondo yekanga bo problem mtiriye ho rambia zovanu direct haukana ye makatida nuayo ngarduenda na mwabenuka na risa ribweze njiviza hatu ne salamu ya hatu ngarduere salamu inu hosonima ye mtukufu ruloda sinevanu rimjua ondondondo mumjua ondondondo toha ali ranzindi ho Tunisia makatida nuayo waisha babi mkomori mjoko découvre tala nyinji haukana wenji wajuzi haukana ebani mwenyasi woyi yemruhinri sidaza njajo hamba hata rongo haukana owa mju wao watoje watehe holi hoa sawajo ukana zenrongo wizo ngizona furahana raha owa toho mjua wareme ukana nonge la dhimu rambilo aye wangu tizamba ndondondo kana emana surprise manada holo na surprise de namna ndo kamji hawinji ili rijeri shinde rike wanu wazima hau découvre ze talent za hoa na wanu wetina ulata wakati yekanyo nazijana mjuhondo harume majuma mrodi ngoniho ngamrishiliao ngarduenda na ubehe transmission ya hatu hosonima emanyasi toha ali ranzindi ho Tunisia ekangurishilio ngawena wa mrongozi ranzi dahunu pari ngaruishilio mtukufu reze salamu zaho hosonima wala wakazi waridunga wa makati danwa yo shukran lillahi ngaruishilio. A'udhu billahi samiul alim minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi yakhda'u li qudratihi man liya'budu ولعظمته يخشى ويرقى من ليسجد ونقى بمناجته يسخر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قيل لحاسده فليمدد. أما بعد kwezi wazalendo wajimundao masiwani kwezi wazalendo wajimundao harumaze ntiba nambari tosa na salamu hujuyan mananyani mujula heli zina la toha wali wa shanfi zalihani harumu mji wa ikoni na zibandani itandaya zileleshe hao mjini kuni hata njani rohe njehunu Tunisia hawende na wende msomo ya hangu yabo video amanda yinu hao mkonsi amanda wono tujuhanza handani nibeshele marhaba laika wandu wanizaya patinaudi wazo wanlela na nadu wanashomba bahangu wajihunda hao mjini kuni ndo ndoma hao maana koja kawasi ya kumpuchashi na atawahani tujumunga tumeleza mbio uli riwaswili maudu الجرش ندير تو واتو من منصور. السلام عليكم.
maraba menji mtukufu Twaha Ali Ranzindo babanu jiunda wa makatida nuayo ngama ntoni be message yinu hawoni sawa la wanada mwaridunga ya ukana reteke na taradudi banga mjoka na inu transmission mkinishi hamade namna mwishiomba vya ukana wakati ye sauti hema nyasi ngendo na utia na freeze watit na mjuendo ndondo kana ngehule kati horilio na ngarifanyo transmission par video hokaye audio jo passe sha ramba ukana ngeladimu ndrogo jazino wanawanu wado henda na uoniho marengweni hunu na rishi ya ze salamu nyitukufu zahahe hapo Mwenyezi Mungu atujalo komba bahanumlio mrengeze salamu zinu riombe Mwenyezi Mungu o wana wa Komor rishinde rende radio sensi ya hatu hanje manruvu ye makatida nuayo mwanyasi Twaha Ali Ranzindo babanu jihundao o ze nyakati za mwiso zinu rende na uparisa video bokoze video hizo ngaziro hao neze video hizo ngazoni sao wa mkonzi wa makalima ya kitarehi wa mkonzi wa makalima ya kikomori haukana karna ujo hambade shingazi jabahi shangu shindo humetrize zila langi za hezi siwa za hatu riparisa ukana se dernier temps zenrongo hizo zikome ya elidaho la Comor Mix haukana mimengoni mwa owana zijana boko wa eroze video zaho zinu tijati ziono shabo na ziona njatoka antibahi shatamba ukana woyi mwana boko ikauladimu ye community Comor wamjue wamjue je wamjue ukana bane mwana woyi ngutsango ye mwana woyi haroha yende bonze yende asome sha hodzima kai misomo yahe ya bonze ngweshe leo yensi yahe haukana leuro ni sandondondo kana ekida jomkinishiha vatola dictionnaire voko dictionnaire yinu ishinde ibali ya la makalima shingazija haya la makalima shikobori ya mwalinzu wani maore harumwezi siwazo zine ya ukema kalima yanu ya doshinda ye traduziwe eshi hatu ye kangarongolo kilangi inraji shawanruado fanya traduction helangi hatu rijari parisa ukana Twaha Ali ngawena ilmu boko ilmu hiyo raha rejeda na avance hauko wanadamu winji ngwa uzisaukana ijo kanjema ikarsari jue position ya hemru gamfikiri hama hauhunika ibahati yinu haurinike bahati yinu rahari jahunso upozima kestu ya hatu ushinde ubehe message uzibe hao hauonisa zenrongobo kungizo hitwa ni hao wajuhanza lewo simabani hao hau owanashewaho hau owalawahuwaho washinde waelewe ya ukana ngasina œuvre bokoze œuvre hizo ni langi ya hatu si huyenga kiasa utosha ikari kanti mbaba hanu sikari iswifu shasito ivuriza henda hahanza ilini kemshashi haukana mi radio katibu weze njivi zenu mikavenza niziye ngamo hurejeze parole ushinde urinike wana makalima haushinde urinike mna video jeze video sisi raona haukawa injo hatu wanroka tuhujua kwa tujua ila nrongo ujuka uja uyambe shado tokana ambese ijoka njema ushindi hurinika msomo husonimwa iyala makalima yambaye tambwe haukana ya makalima boko ngao na valeur kiasa utosha shawashashi husonimwa watu duwazijuao yekati shinditi ja exprime husonimwa le kalima linu shukra lillah yekanja shinda sha yodemba vinaombiwa haukana ze akliza hatu zote sawa hau ye fonctionnalité ya hatu yote sawa manama Twaha Ali Ranzindi ho Tunisi ngarurejezo ya anteni makatida nuayo ureze salamu zaho haurinika ye makalima matukufu wendo na uyatoa nasi ngaruhishile makatida nuayo Tanza Hwanda Shakabana Kanza Tanzania ndise ni takadimu ya salamu Tanzania handa nini juwe usilamu Tanzania suifilwa name mamakamu Tanzania waniye hangu beramu Tanzania kadima la shikumuri nilisihe Tanzania mwekaunishi ya mtehe Tanzania tihi mewahadzima ni jehe bahari msindani wadomba wala lankahe Tanzania hunde nkulio shatingulio Tanzania ike ngweishiyo hizo na mbao Tanzania nike ihu wanadani hangu walio Tanzania ika hizo na mbao ngozishio Tanzania nikaendeshio Tanzania tawo kazaro kastinjema shele Tanzania vamea hangu kabila Tanzania fanyia hangu ada na mila Tanzania marengo nini ke kabaila Tanzania ni wanie amani shatsihila Tanzania vango wa hangu wanzani Tanzania mwambie ni ukanga ni mwanzoni Tanzania toweza hangu zilio rohoni ili ni hunde ya ujuni tamani
amfikiri kawa na makalima mada wao ikao ngwa vumbu wao khalisi usiana la kalima la shkumur maana mada mamadizo wazeleza yauka le kalima la jana na leo tofauti kabisa na unga wengi watachauri juu sha mada makartina ya écriture ikao yani la shkumur sha kartina ya écriture ya bomru hamanda mi haubani hangoma na shwangu ujokana makalima manda ya nungu yamu yabo wala wakomori hamanda si wajona zinungu zinoma ndizo extraordinaire na banusha ka uripuse ukarshinderi ruhama nungu hamanda zima lazila video za zuki watu Farid Yusuf rahimahullah yatufa ujore hamlo ndio baamra ka ushidara mre isatwa na wala mahaba ya hinsi rendembio rijue ilugha shkumur maana ngapo kalima rashin zija ikao ngongo njule le wanai wangazijomba kana mdukana hao na handuhuzi ndukana hahi no handuhuzi leo ngami Tunisia yabo hundu hangu shao handuza zangu Komori sina njeni himeda mina matunisia ama Ivoire kaunga msumumi nao niombe mimi Komori alafu nisemo nzima shikomori kakanshidina hangu yabo tsipa shiro ilanzi jipuembua donc mwamada hizo ngibidura nabio hani bahanu mrajionda yashindia shile ule utamaduni wake na la umba la hahe ya zaloni maana katubanzan tunde embeberu hafanya njukamba je haluha shibeberu hafanya propaganda ya mvu ili la kalima la shikomori libalofia sha madama ngavondika ngwele wao ya kwa lugha nyingi video ribasawe même si ketina écriture halwa kibeberu ngavusha ndani Shineri basawu wananyasi no mabani hatu na mazuki watu ikao huko hafili haya za ngozini anakuzeleza wana ndo kanga huko kwanza watu ivumbu wa shikomori ni mwa shangaromba Mwenyezi Mungu warejeza akili zao na mambo ya sherehe ukahamia puha usalima kufikiri katika mambo usiona za habari hizo. Barakallahu fik, mashallah Mwenyezi Mungu narizidie hasonti pia haukana karna tuhamba kama Mwenyezi Mungu nahuzidie Mwenyezi Mungu narizidie hasonti pia rishinde rihunde zira anyi tukufu uzoni sobanu bumayenya si shababi uparo toha ali ranzindi ho Tunisia aba ha emakatida nuwa yonga ndona unjia hosoni ma yema question ya hatu haukanabo rikahanza ribehe antenne wanadamu waishie ila experience ya mana mkomor haukati zamba ndondrondo ya ukana wakato winji ndongo jazinu siuzi lata sikariono ukana ndongo jazinu ngizo na maana sha izo zonti pia yekarishi ya mru habaleshi Faransa haja bonjour bonsoir bonne nuit au revoir yo si usubutiri himi ramba balangarishi liyao babala ila nuru ila turu zila ndrongobo kungizo extraordinaire or que uzoni sandro yabo kana tsanza abonga fikiri hama ibenu wazila ndrongo wa Johanza zonti pia hawonisa yala makalima matukufu wakawiyamba banu yema nyasi toha ali en réalité garandisa uye parcours ya hao ya ukana huoni sandu yabo kana uzaliwa Komor ulelesheha Komor ngekwa uruha Komori uja Tunisia yebanu unumsomo boko ngawenuo ukahusoma haubanu ukahujitsa ha ujwe makalima janu haukana wakato winji garuzi saho ya ukana eba banu lewe kamrunganzo ya someze ndongozini mrungu dozisoma ndaba rijuanza rijuo kana eske banu ngabo ekipu ubinga mbaba hanu bokema kalima yanu hoyendengu ya rengo haujewu ya rumie hauzinda zila hadithi bokunga zitolo mana ngamfikiri hama hanjeli ndinjira trapemba bie hella kalima nuzi sao horivumbula faridi banu ili ndinjira trape hapo ye makalima yanu yonti pia hukahuishila hosoni mafaridi haungabo bokungabo wandu husaidia hodingo ni hunu manyasi toha ali ngawena antenne Estupanda mwana ndondo mana ndizo pala hari hani mnduka tuzalwa na ujua hani mnduka tuzalwa na ujua shaibaki uka arni kwa akili hena mndungu ngurumio ya akili ya donc akili ya mswahili shahina mndu ngena akili yahe ngena ula upezo wa matsuwahe ngena zila ndogo ikao uzumti ya huruma ene bionizo donc husionali suala ilu ya ukatishia Faridi na jao wanahuishia Faridi bahi shakitu songeza keka bati mwanguli mwani mwangu ikao
ngwani puseo haungwani rectifieo hada makalima ikaunga mwanzio mana vano ngabo difference ya entre pohori na iduansi. Pohori dalini rambao haluha kibeberu slam, iduansi dalini rambao haluha kibeberu proverbe na citation. Donc zalongo zombi lizo tofauti kabisa, zombi lizo tofauti. Donc izo nakanzani onese yauka ngamino wanama amina zuki wangu ikao siwishile nano nondo dunga na ranziva la tawana sha wanjuzamba nge Uganda yupo babesei po haumjeni kuni na hansambu yetandaya ngombe se demana zefiza katsanganya hapo ulihusi ukaswahili rikaswahili rifanya maisha vazi chaibaki ukangi na daraja rahana mimi na Yesu wangu dumunduni hardinge na ila upezo wa matsu nge na akli ya ukayashindia yari traverse ribire ri julhane hanongo za mandazi. Donc hama de video ile na feria jana fikiri ile unisao ya mshamhaza ila wai de anniversaire ya lule pohori ana la pohori shaibaki ukaitsanga ina advance ani genre abo hoka mruya ile uzora kanzarambe washashibwa twelio mara ile tapiondi onesa tofauti kalima la jana na lelo ukaleloni hambie izo mjuao batina ko wenje ngwa juao. Donc yeye hakahumsaidia harmonoma madaizo ngonsaidio na tujuru ngonsaidio harmozana ngoizo yonde maana lelo arashinda arapongayo haila jitihadi ni rakhba irloni yo usiona ile kalima la shikomori nani masiwa yumane maana kajizo kiriwa kalima la shikomori kima siwa yasi. Donc ri poazenga za hatu handelea nize nguzi maraba menji mtukufu amfikira ma hena mna rizamba banu nwanada maridunga o rende na uhansie nimero yabo okawiye ka par exemple nyu watukufu mridunga o mtwanza moni sembabi zila furaha za ho wana hanyu zila ndongobo kunga mzionao yode manabo kuranzi daba sahini ujoka hanza ya njia harmo mpango wa hanyunu haukari zamba ndondondro ya ukana tanza ni hezeberamu ya hangu juu yode hangu mimi ngamjo hangalie numero ngiyo bonsi de 07543328 yode numero bokunga mjo ripara par WhatsApp ou bien ripare par numero normal ili mshinde mtsange mbabi banyu haukana rezamba ndoka wakato winji ekati de miziki sikari dungu wakato winji ekati de mashughuli sikari dungu shaila langia hatu sihibiwa niyo siwilata siwire mama goma ukana nzajo ne yabo njema yotsi dihorilio hamba bonjour na bonsoir wana jawanu izongizo hama dictionnaire baisha dictionnaire rake jafanyiwa shanga mfikiri hama undo wakati wa ukana rilamlane hauheshelezizana eze habari zenu mwanyasi toha ali ngamfikiri hama unerea video hama lizo zamba banu osikwa jana shahata wanadamu wajuka ukahorejiho washinde yoni sehotengweni hunu haukana ngasi live makatidanu wayo watukufu ngwa hudungo hawinji na izendrogozo ntipia ngeladhimu rizonisa live baishingabo ila rediffizo joka ulejifanyishihe shari jojibiwa yekaurishindi hurinikayo mbabi hayinu wasawaivumba banu apasa ukana kweli hurereayo na singa robo mnyezi Mungu rite banu shaijoka njema yekahujano tengweni hunu haukana harima jianazi yojibo nazini ngaruishili yao mtukufu emakati danuayo yewe mshe muhaza kubode moyo wauonde anza nsende safari ya manga ana safari ya bushini nga mjoyenda ketina bidi nga mjoyenda manga sifungumbuzi ni hunde nzima ni holzala yangi hozitsanzo ni hozabe hangabo mahala mvwala narakutu wa hujundua silalamiri ni ntsirumiyongo ubontinti huzowaza dahona kuraka liraraya nyungu ya majimduka ile nze hitwa asimiro doendo jendo jinji polisi mzungungo ndemono nlahuwa no habanti na urejei huna laya mafikiri ya ukaya shibitsu ni sambavizi ya nawerea memsi yo kejatimu ulihura hake jatimizo hanziwa ili rishenderi riparse la upezoma so karishenderi eleze zila nongozi zivumbulao kusuyana kuwa mshemaza marhaba benji mtukufu ngarfikiru hamade namna zambao ya ukanaze ndongozenu franchement minga zinjibia kwa sautosha ya uona kama kalima yanu ngawena yo hitwani
ito kama par exemple ngaona fei bokunga yanzi wao shanga we nayo hitwani ngodo na ya transmit hena mnainu abo fasira bodokana iyo ngiyo sawa na dictionnaire iyo ngiyo sawa na livres zanzi wao iyo ngiyo sawa na no baba hanu boko mru hende hanzeshe isimusha kani wakati mrajore jiba mrudo shiona na zoka zizimiha itimpake kirtasila inambula be fasira bodi hale Mwenyezi Mungu adu hupara hawo babje Mungu inshallah ikedi hale hiyo haukana inunzi ayo bira rijuhanza rijue manyasi mtukufu yebanu henamna uonao zenrongo zinu nenamna uonao yensi ya hatu na ndrongoja zinu henamna yensi izizingarao ya ujuhanza ubehe message hindi hosonimwa ila community ya hatu handrongoja zinu za ukananga mfikiringa wena experience nyinjira hanami sha ye point de vue ya haho nguono namnaje hosonimwa yensi ne makalima yanu eza qawla dhimu zifanyishihe hafikira bokunga si hotengweni hunu ngaritsangao mtukufu toha ali ranzido tunizi ngawena omrongozi handani du ndari tsanganyi herike bazima manaki ndizo hizo kenao kirina benga mwanzwenci na balanga mhuyengo bojo mix kenao kirina be mimi mngazija hao mimi mkomori alafu ni yenge mzuani kenao kirili ni biduri ka rike bazima hamad namna nazonisa mwaye kwa hivyo kwa biduri ke bazima nditushinda ronde masiyo eza kadwa bili bano harmonsi kao ngio developer izo ntutsa hani nje haku suanaeze zihabarizo manao walunizo wangwa zende sawa cha ahandani harmwa nsianza wen ifanye maendeleo iyo tintia uka leo mimi olihunga midamina au siderlonezi unome directeur au ministre alafu undi wanalishuki machana ya kwenzi kena handele parce que economie ngendega sekonti na indemnité za shiwi na shiwi vatine ya rengwa kote ya kole lo enzi hatu kena pangayo ya handani doka rekubaliania kwa indensi hatu sonzi maana kena ukiriuke president mkomori alafu yengo wa komori namna niliwao kinambo kinaanza kiungurunguru msi wa komori alafu ufanye nungu zilo jina tusinde za shikomori donc handani ngatuonesa shira mungu kama nda hizo doka zila indemnité ne mafura neze pia abunga mtungo jimlisa zano hizo pia doka zife leo mkomori yanomewa ya luna ezi doka ni president par exemple ou des ministres wangu ya vole nge bidio kwende mbio hata umshahara ndo kulipa ujihuli gari la ha ujitine mafura ya ha mshahara wa hujuli ya bonde sai ye masi wa kwenye yason manabu ngarna ngawela magari ikao rianike ma ministre rianike ma directeur riareme mnada ilivyo hose ya ekonomi ekari yose ekonomi ngasina ndongo mbili zikaungu hizo komori zanongo mbili hizo yani amzuko elezaje yaonde faida yuda tusongeze komori hatu ibasa upi vanna wali une minute komori tu basa ekale loksorenga imagari dala neze nungu zila pia ziremo mnada ri investisi harumade dima ne bahari la anda zinungu zijopus manavano entreprise na sijija izo kazi yechi ngoreli yosi wa komori sikarto karma entreprise raha parce que d'ailleurs est superficiel tout que tout lui permettre que une entreprise za magari na fijo yabona waona service watiti na wana service watiti wao yonde bahari dokarishinde kunde taratibu owaluzi wa investisewa waluna le dima wa investisewa izo nungu hizo zijoenda haraka kabati mkomori ya judila nzaya au mkomori ya judila kabati mwenje kabati chao hulu magari yayo ya huziwa mafura ya hudwa ngwalao kimakini na rudida ubutunda manaba ndizo hizo wanokena ukirinambe mimkomori amanzo komori wangu ngamanzo ndemba hindu maana yonde de awali handani wala kwa mzejimba ndi awali handani ngebidun lemba hindu sharti diwaze kanga bonono ngebidun kena nono ngebidio mwana hangu ya somendo yabendi sai rujuka mafir rujuka mara shakina ukirilelo ni kene majuni ya mapesa ndo jimilikisha ututsa na mbele zindwa jina yabo abenti kina poso kina poropangai mede message na kanzani onese ni ibehe husiana wala andikao warirumao karti wa maninao shandu ka washindiwa hunde taratibu ya ukazinunguzi nuzire hose maisha jondile usoni dingosi ba la anda zako kasima
maraba menji mtukufu ngamfikiria mai mesaji yende upande wa mwana na ushukuria haku dilatengwe lobanu ranzida nyimleho YouTube watsina diwaza nyimredunga harama Facebook okana razaba ndondondro ya ukana ndongo jazinu ngamjuwao ya ukana ekanga bondrongo zilona mana za ukana leo wandu eshele baba le lugha ya hatu ila demu ibamwa yonga mjuwao tafsiri ngamjuwao henamna ye community kukaya ila demana bokoti teleti zoni sandondondo ya ukana wawashash do johelewa ya ukana banu wanajawanu hau wanrujawanu ikaula dhimu wa angaliwa wa himisiwa wa organizewa haukana izondrabu yekaleo hashindi ema kalima yanu yanikiwa generation na generation maudu zinsida za jori hunda ngamado na honi sambabi harume barnamaji inu do kana leo owinji wa hatu ngarezao wana hunu Faransa na yo mitodo dine zirepete ya ukana owinji wa hatu wawona nziro haurongoze mwana yeshikomorisha hatu wawona nziro haurongoze mwana yeshikomorisha hatu wawona nziro homnika ya la mentalite ya ukana ya doeshele babanu ngena mzaze na mbaba na koko na mbaye o wakati percussioni ko ujiri eka par exemple ramba gardo vacances eka ramba gardo vacances vando mbaba hanu swafiye galeri ni ko handisa do kana ola mwana ngujihundo hula komor hende parsaka ngena kokwahe ngena mbayahe o andu wala kana kaujua ya bonjour ne bonsoir ne bonne ne au revoir shale huko kunjomba hadisi kana bomjuhua ha nsonu ni kimnamba hindu tsoi ya himado mangalia o musobala ya bekabala ko kungu mndongozo nai na zila zonti pia ya lada la martaba ya huwa narzaya info ibiro na mnaila ngemkinisho hata wala wana wado trawa wala wa makukua hao ne mabaya hao izo zonti pia ngamfikiri hama owenji wa hatu ngwajo hamba kana yola ha sheka 99% de rema ditso ngamjo parisa ukana manam komor yo hamba hindi je suis fier d'être comorien je suis fier d'être comorien au comorienne mrum himisa umwambie kalima zima shinda urongo makalima mayili ya kikomori unambie efasiria hayo wo ushash o wana wazalo banu wajo shinda wahunike makalima shikomori hufasiriziyeyo njatsamba kadwa nada monti pia ukezo kazirendwa sha juste ngamtahono nise ukana leo na rifikiri baba nuye shikomorisha hatu isho shibama haukana iyo de langi ya hatu ritirenge lugha ya hembeberu ritedeza hosoni na honi saukana yinu de ilo muhimu bayabo karetsu lelandro maudu ngejenda hatambo seye lugha hatu ekaitso dohezo baba hanu lobaya yode mana bokusu kwa lewa unu renge miadi ya sina owana ziwana wano hawana jana wana mazababiano rido hadisi hakuda sinao haukana rimabiani kana komor mix 100% variete loda hola hawana komor garjodo kana divero kana leo ri sanganye mbabi rionisane mbabi ritsokante haruma muziki kana warma tino la muziki hapo basi hauri kensi haruma taarifa hapo basi shana rdo shinda repara o wanazi jana wanu hawe mazababiano haini baba hanu ajihundrao rido ambe ukana lida holilila hao yekango na makalima jayan ngwanzo ya jayan sote ngweni hunu rioni sane misomo yinu haukayo misomo ngerjui hunda mana ranzi hunu rilio huenda harumwensi ya hatu yemakatida nuwa yonga mwedo na urejizante ni hosonima emanyasi toha ali haum monisa hau biya haumpoze question ya hatu inu rioni se ukana haruma ye deparia hao inu esko katokandisa zenongo zinu hau jiska metna eske kutuhunda wanduwa huremao ya ukaeba banungu gufanyo ewe ngufanyo ndongo hindi amananga rejo strategy hiyo eske kabati wanduwa hudekuraje wa huso community ya hatu ne ela ulonyo ino haune ela wanzo wende nyo ino to hanga wena yanten swala muhimu ana ndizo hizo Mwenyezi Mungu akaumba hizo ngombe zake au akaumba hizo ngombe zake azungu mbili hatumba réussite na échec hambumana mmena manamsha donc ekalelo chabo ze critiquinga zijao changi jao hele base oka ngaboni sawa oka kenazo kirilelo ngawena ulamrongo wa hatungo ujo mrongo wa shikomori changi bidu dungane le base madekasi janga mtopori au nge bidu ni va enkamdu na kofia par exemple ngamto eduansi aonge bidoni vambika baza mnazimu ni va sahare na subai shamada mahuno jihundao no mchunizi unsikomori yabo lavazi kaliti haku na sisi ngaranzauri passe message
yabo yenjirono kenjema dukari rivai masati yatu rivaze tiriko zatu no riveila message wakati wabidiveho mana waona iknamna njeli zao yakavanoho ka nishindele luni vankandu haoni va sare na subaiya uni kanga miho hoguhoni yani ngamiho amikomore dushani parisa ila sahare haula vazi ya bidindungane na shile biwanzi hauye proverbe na bidini yangu. Donc ndongamanda hizo sisi ngarifanyao haubeha message na ukatena rioneswa na nyasi ukavanu ile kalima la shimazija kaljafa wala talno porogufa na harditse na hukaringaritsa hukao mananga bondo wazirengao na hingo ni sawa kabala singarifanyao iliri na pesa na hiyo wana Mungu atiti yandani duka mimi nitowezo njua uzijue ndio hadani shanduku za mapesa na ndio hizo ndo ikao zo mimbad zo apre selon na ila mentalité na ila intelligence ndaloniyo itungeza wandu apuse jusqu'au tuneza mndo haja ahungu hamdazi donc ze critiquinga zijao shange jao hupandwa hele vazi voilà zo dize critique maraba menji mtukufu makatida unanyosha auditeur Tracy Mredungao ze apeli sasa ndiso huja manyasi toha ali ombabanulio kapre wa huishilia en espérant inchallah ya transmission ijendo hokanangar jokana ya connexion ya ho mahalanulio ngie bege ombabi sha ngarobo Mwenyezi Mungu ritimizize barnamaji zanyu zenu ili rishinde ritimize ya mission yenu mtukufu dana ripara haruma ya WhatsApp makatida unyo ngardona honika ya antenne na singar jambia assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. عندني بروفيسور عبد الوهاب كاو نجم جندو منتي تونيزي بين وانتي جمعنا ما طاها سيرايا نسمجوا شانغام راندي دابا سانغام مجوهروه الحمد لله نغنيشيليو angarushiliyo mtukufu. Naam, haizo ompango na mpasani shanga mjuzili munisami helangi bangi mjirombavi me naam heizo na mpasana taha tikawzitaha mimi tikawzitaha mahma ti leleshia dingoni mwekomor tikawzitaha kabisa haku mana hata mimi ngamina hamu parce que nizingwa ni kabahati za poem nufanya poem mais atapakala batan nsi fier parce que ngamzifanya lugha sharab tikanza nitengele lugha shikomor ni parte ila ramba ndo wizan parce que bala hina kalima makombala ngabo wizan maksusi hantole kalima lila alwa shizungu bisenya barim rim. Ok, bon alwa sharab ngajamba les ebuhur au des awzan à la fois ils ont helangina parsana tohayabo nguntu jitihadi ragumbe sema udi njo ndege taxi ni mtaye tujubani adio ouais mashallah na yabo ngamjoka humtabisha ukangono ngamifenya walwash komor shamjoka humtabisha maski chana kubali haukaya ni mwana nya Islam ni mwananya mkomor 2 ni mwananya mbabao 3 yavange bidio yani kubalie omsafarao nami fi'la wallahi alazim yani ngami fier ngamjiri waswasi parce que njaka fikiri kazi ngozi nungizo aunga mwana mkomori uzifikiri mashallah ala fois unga mhono ngamjurudisi na nimeshele jiji yabo kaya madibanu izon rabo nganyi faransa ngamonao wangalo shini walokada kabajaha umma kabajaha ya taifa kabajaha nation kabajaha peuple ya parovuka na maendeleo watina langi izon rabo halafu haizo zontipia karna ujua parce que eka ngaranzore ndi pula maendeleo halangi ya wandu iyo tabiri ngacho abo ya maendeleo ya tabiri sharaha ja developer eluha wa hatu sisi yabo toujours ngajo makiaru matabir abange aizontipia ngam tishukuri ya Mwenyezi Mungu tumana mwanashe wangu Taha ni mwananya mvumbu abo tiji Kampala kanje nje shilanai na mutribul kabir Farid Yusuf
bengwa miumwanzani msatawa ka makalima kohamba miurambu wakangolea tamarim bengwa mtijue maana ba ataizo twahakamba baba satijo ngabo komizi azi udu kweli tijiwa henarma cha makalima wayo shatira mboka ya kanti hataratibu ya uvanzi wa kiliteraire alafu haizo pia ngamshukuru ile daho la hanyilo monti parce que batene daho la hanyilo ndajojua taha na ushukuri ya taha tena bali kadhalika na taha ngamrili mabioka ya ngamina poem ya ikoni ya Fatima Karibangwe mema al-asafi shadid tifanya lugha sharabu tijojili wakati kana ya daminae tirdiki ikau sababu ngono daminae rifanya halua yashi Komori parce que c'est des Komori tijua mjua ikoni ukamjua tarehe alafu kashida hiyo ya o umma huo wandokodola mwe nguye jabali wejivuriza omjo ikoni hamurwa wa din hamurwa wa wanti pia kashida hiyo ngamini epomuyo ngaminiyo chatijijivyo kati par sa femme gajala nti Marekani wala nti Faransa shangabi Tunisie ya bombe se randi davasa ngamjuka utancha hetoha ni mjue parce que ntujua nge Tunisie capitale ntujua kati Tunisie capitale mais hata njodo muona nga mumshukurio onyo kwena mumshukurio na humtosa parce que ngena ntonizo na humtosa ukaya ngene deramu ya henti parce que deramu ya henti nelangi nelura aizonga mumtoso yoti fasirukaya Mwenyezi Mungu yafanya mikweli mimi muae sha wallahi hamtukuza andongo boko Mwenyezi Mungu kajanika ngebidio ni mtose rudini mtose adini mwambie kaya ya njie jitihadi ojuma ije alonizo ba kana ujitwa karna ujitwa ka uzambando yabo ka Faransa basi boraja yabo timana ulu Faransa yabo tifasiru kanivumbu isimu paske izo kazirendwa sha ngabo uwandu walezi wa Komoro wallahi walezi wa Komoro mjomba hadaraja za maministri na maguverneur na kadha dahi ni samba parta ma Facebook au masina ngari hadisio chayo subutambo kaya ndongo de shizungu ba mimi international ni responde chikomwa dala mazama na hat wallahi hadaliti ruhachozi kimambio kaya okay yabaka jaza yabo ngeba ndongo de shara ba dishimimi bangu mimi nele wao ono yoti obligatoire ntuka mimi ntujua shizungu idhan shay kweli kifasio kandongo sharabu metikandani mwini sikaya no yoti haki yakaya daraja wa wewe uambeka kutujua shikomoro nurongo shizungu etoma ya henti ngionda ho etoma ngionda ya vote kanzana beka utambi mwana ule Marseille au mwana ule Paris au mwana ule Lyon les Comores Moroni al-Asima capitale wallahi wa rabbul Kaaba tiparisa wengi madhamana ikaomia zani badili fikira damino chaona mbioka désolé bon je peux pas parler comorien si tu peux parler avec moi le français parlez-moi OK parlez avec moi le français angalia mshiba hamadauo umshiba wotimoto tabade hadaraja ma ministre parce que kirongoza ma ministre kirongoza ma gouverneur kirongoza ma directeur ne elangindima nirongoze shifaranta ba mimi kajishiko shikomor inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eka uo ya zala komor ya lelesha komor ya soma komor ambeli ba mimi amjokamba hindi mimi mano ala kwa hizo tipia ngamshukuru mwana mataha هي مجهود عظيم ikawahimi boharumio na mumtoso na humbeshira marahaba haku na umwambio ka brantinda bwasa ngamjotaje coordonner zahe haruma wana manama pour monsieur le maire mwana mawaro abamjotaje coordonner zahe sunuma di telefonia parce que tambaranti maudu ngebidio ni chomdunziani parce que yo zahabu yo diamant ni hunde diamant yo ni tio poshoni hangu bangu bali kadhalika wa shukran na samaha ekati tidangusa kalima ya kaja kajema
yode fikira yangu wa shukran wa salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji cher spectateur mdidunga makatida nwayo maraba menji mwenyasi henamna wenda na uparabanu na woni sa zenongozinu na hanza arimambia ni ndorondo kana yi makatida nwayo mkinishia komba bahanu mlio ngamreseveo haudziro mbabi zila barnamaji henamna zilio tizamba ndorondo ya ukana ngasi wakati wa joto mala ni rilio tibaitena yezombo ngarizeleza ndorondo kakazidona ubajiliwa haumete wa zombo za nyumeni mkinishia transmission ido zingara mbabi haukana mweze ekran de retour hunu ngamono kana nge freezer mbabi iyo de baada la ukana kauladi muri monisenya ukana ngasi haruma hazi upande wa mwana wa umete zombo za nyumeni ili rishinde riparise ila stabilite na ila connection ngamjondo ndondo kana connection bashenga sunu farantani shamkinishiha wakati harume sector rilio e debiwiyo ngio nziro mbabi iyo de manabo kwa wakati ngamjogo na hama eze majingazi freezeo hosonima ila live ya hatu dasinanyi ngarombo Mwenyezi Mungu ya sauti itizingare hata ukana ke sauti ngezingarao yede juka nziro nane kanga problem za sauti na mrifanyie sinyi abonge makatidano ya baha toha omba hanu uji hunrao eske hukaulindi ya mayanyasi joyi ya jitekeleza mpango ja unu hauoni sai makalima matukufu kwa babanu toha nga wena yanten ndani kushukuri ya zuki wangu namna ya yani hudia nono manazo zanugamba bazini hudia nono bashile marahaba ni vanu ya jihundao nimwambi harimo directive wanu joka ngami Tunis ndo mji wambo Jabal Ahmar ndi hondi yomran na lomran eka hatuanza madina mnaziliza ukaanza rike wazima rifanyaz sina problem joka van wazima rifanyaz dini mwelezi yoka mbesema fikiria ukarahane jaroha jahon shatikana shuara ikao tikaomwishia uporo anisusha ikao ngujihondo Tunisi ikao nkamina shari zinji za hini zijuwao mahma ngabu ivumbu wao hamanda ila uyu shikomori ila naifanya juzi iza nangudi zo haka udefende enamna ensiabilika donc avant hamanda izo na mshinzi wakakabati problema ujoka vandu wazima rifanya hazi yoti problema Nisa ni mbeshile marhaba menji hejitihadi yafanya nizo ya mbaban husiana izi makalima matukufu maraba menji cher spectateur mdidunga ho hamadi zorizamba ho wakati mziro hena mnaze barna majizilio ngamfikirie makatida nuwa yo ngamdidunga ho ana kwa ana rijohanza rimonise ni rondo yokana rijohanza rikebanu hata hali shanga mjuondo rondo hena mna ize habari zidio haukana ye makatida nuwa yo e transmission hena mna iroha ho tsidena mna sisi rakawhilindia haukana rimabani rondo kana ngabo problem za connection ho mahalen hunti pia haukana abaha tsindoha hebahi shahata hunureji makatida nuayo ngariyo nao kana ye debi wiyo yende na usiha kiasa utosha ukanabo harumweze ekran de retour ngariyo nao banu henamna eze ndongo zilio rijo omba Mwenyezi Mungu inshallah yeze ndongo zinu zidoshinda zedungwa henamna inu jitahidi ya hazi ukananga mjokana ndongo tsidoka wanduwa kaza ze kamera wandungwa rolekio shado kana wanduwa shinde wa control henamna ze barnamaji zilio nyi watukufu mloiho YouTube emakatida nuayo ha message na nikoyo banu dokana tende na mwambie na hambilo kana ngarijo de connecte exactement ye YouTube emakatida nuayo ili mshinde mwasu